Ko ste vi? Sad ćete da mi se predstavite. Ajde polako ovde. Samo pazite na balone, da se ne sapletete. Iako ste vi verovatno prvo naučili da padate, jel? Naprimer, udarce. Pa da, to su borilačke veštine. Mi treniramo karate. Treniramo takođe košarku i atletiku. Ali mi ćemo sada malo da pričamo i o karateu, prvenstveno, jel tako? Ja ne znam, vi ste ovde toliko stvari doneli, da ne znamo od čega da počnem, ali evo ovako. Tmušići osvojili Zagreb. To je bio jedan naslov. Na 10. božićnom kupu u Zagrebu Jelena, Stefan i Dragiša Tmušić osvojili su 2 pehara, 4 zlata i 1 srebro. O tome su pisali i u Zagrebačkom večernjem listu i to je ovo, je li tako? Da, tako je. Ćemo da pokažemo kako to izgleda uravnjeno. Šta je to bilo u Zagrebu? Napravili ste pometnju pravu. Da. Ajde, ko će da mi kaže? Pa ovako. Mi smo, znači, 23. decembra bili u Zagrebu na božićnom kupu. To je 10. božićni kup u Zagrebu koji organizuje Karate klub Susedgrad. U pojedinačnoj konkurenciji osvojili smo zlato i srebro, dok smo u ekipnoj konkurenciji osvojili, znači, 1 pehar i osvojili smo još 3 zlata. Sestra je za prvo mesto također dobila pehar, što je ukupno 2 pehara, 4 zlata i 1 srebro. Svaka vam čast. Imam podatak da ste za 3 godine osvojili 236 medalja. Da. Tako jeste, od toga 122 zlatne, 50 srebrnih i 64 bronzane i 18 pehara. Pa vi šta radite, samo donosite medalje i pehare kući. Je li vi imate mesto u sobi, u stanu, gde odlažete sve ove pehare i medalje? Imamo u stanu jednu veliku vitrinu i ovdje smo donali samo neke od tih pehara i medalja. Imamo ih još. Ta vitrina mora da je baš velika. Da, treba nam nova. Bojimo se da ne padne. Znači, planirate proširenje. Tako je, da. Čija ideja je bila da vi počnete da se bavite karatem? Prvo mi recite u stvari ko ima godina od vas? Evo ovako, sestra. Ja sam Jelena Tmušić, imam 11 godina, idem u 5. razred, osnovnu školu Mladost. Ja Dragiša Tmušić, imam 12 godina, idem u osnovnu školu Mladost. I ja sam Stefan, imam 13 godina i 7. sam razred. 11, 12, 13. Tako je, sve pogledam. Čija je ideja bila da se počne sa karatem? Pa složili smo se dok smo gledali filmove Bruce Lee-a da treniramo karate da se mogli da se branimo. Znači, mi smo uz te filmove, nas je to zainteresovalo i uz dogovor sa našim menadžerom, to je sa našim ocem Zoranom, mi smo odlučili da počnemo da se bavimo karateom. I zahvaljujući informatici i gospodinu Filipu Srećkoviću, mi smo došli do ovde gdje smo. Dobro, vi ste sad spomenuli koji film se kažeš? Firma Informatika. Ne, film. Gledali ste Bruce Lee-a. Bruce Lee-a, a večernji hrvatski list je napisao Mali borci dokazali tko je tu Karate Kid. Jeste gledali Karate Kid? Da, ja sam svaki vidjela, da. Jeste, znači baš volite to. Vi ste mi doneli još nešto, pored svih ovih pehara i medalja. Da. 2 ogromne fascikle, da pokaži ti tu jednu, pošto su baš teške izuzetno. Te 2 fascikle su prepune čega? Novinskih naslova, diploma. Tako je, to su znači novinski naslovi u Lici, žurnalu, u svim mogućim novinama. Generacijama, politici. Evo, diplome. Koliko diploma ovde ima? To je neverovatno. Tako? Da. Inače, slikali smo se i sa legendama naše košarke, Kićom, Mokom i Prajom. Imamo i razne, imamo njihove autograme, kao i autogram predsjednika Borisa Tadića. I na našem sajtu www.tosmomi.com mogu se vidjeti svi naši rezultati i sve informacije o nama i slike, sve. Pa vi imate i sajta. Tako je. Mi treniramo karate u karate klubu Nippon kod svetske prvakinje i evropske Tanje Petrović. I htio bih samo da naglasimo da drugarstvo nema granica, tako da se mi družimo sa našim drugarima iz raznih zemalja, čestitamo jedni drugima Bajram, Božić i blagdan i tako to. Svaka vam čast. Pošto vi pričali ste gde trenirate, kako trenirate, jel trenirate i kod kuće? Tako je, da. I kod kuće? Ima mesta? Ima. Pomerimo 100, ostalo i... Što financijski ne stojimo baš dobro, mi stan naš malo pomerimo naveštaj i treniramo kod kuće. Dobro, Jelena, devojčica jedina, je li tako vaša sestra? Jelena, kako podnosiš 2 brata? Pa ne, oni su najbolja braća na svetu, štite me i svakako su dobri, najbolji su. Je li Jelena zna da udari kao muško? Pa... Mi se ne vije. Ne tučemo se uopšte. Mislim u karate udarce, na to mislim. U karatu nema udaraca,
Inače, Jelena stvarno ima 8 osvojenih turnira u inostranstvu, ima puno zlata, ima samo jedno srebro, tako da je ona, prema procenama mnogih stručnjaka, budući šampion. Svaka vam čast. I hteo bih još da naglasim, znači, ja sam 4. u Republici Srbiji iz matematike, 3. u gradu, u 2. opštini, Dragiša je 1. u opštini i u gradu iz istorije, a Jelena se sad sprema za takmičenje iz srpskog. Pošto je on tek sad 5. razred. Sad sam htjela da kažem da ste pored karate i ostalih sportova i odlični đaci. Kako izgleda taj dan kada morate da idete i na trening i u školu i da učite? Pa veselo je. Kad Mi volimo počinje? to. U koliko sati? Pa u 7 ujutru u školi, pošto nismo iste smene, završimo do 1, malo ospavamo, uradimo domaći i onda idemo na trening. Dobro. Planovi vaši za ovu godinu? Za neke turnire, za međunarodna takmičenja? Pa da, ići ćemo i ove godine također u Hrvatsku, Bosnu i Makedoniju i nadamo se da ćemo osvajati još više medalja i još više pehara. I na balkanskom prvenstvu od brata očekujemo zlato. I mi očekujemo od brata zlato. Tako da, kad se vratite, dođite opet, bez obzira da li ćete osvojiti nešto ili ne, ali ja mislim da ćete ipak osvojiti. Da. Hvala. Ipak to ste vi, jel tako? Naravno, to smo mi. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Dakle, imali ste priliku da vidite i čujete Jelenu, Stefana i Dragišu Tmušića. Divnije goste nisam imala skoro. Maltene ne treba ništa ni da se pitaju. Ni mi lepše vodite ih. Hvala vam. I želeo bih da pozdravim sve gledalce kojih ima nekoliko miliona, sve gledalce RTS-a i da im poželim prijatan dan. Da li ste mogli bolju želju da dobijete? Evo, ja sam ostala bez teksta. Hvala vam puno još jedan put i samo vam kažem dobrodošli ste kada god poželite. Hvala. Evo, ostanite još malo da pričamo mi o sportu. Po prvi put u 56 godina dugoj istoriji novogodišnje turneje u skijaškim skokovima jedno takmičenje je u potpunosti otkazano i preseljeno na drugu lokaciju i to zbog lošeg vremena. Treće takmičenje u Innsbrucku otkazano je zbog jakog vetra. Odlučeno je da se posljednja 2 takmičenja održe danas i sutra u drugom austrijskom gradu, Bischofesenu. Sledi i pregled ostalih sportskih vesti.